आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग लेप्तने हेंगलकपदगी नुमिदांगी कर्फ्यू मतम सांगदोकले नुमित खुदिंगी नुमिदांग पुंग 3 तगी अयुक पुंग 5 फाउबा कर्फ्यू लेरगनी ऑक्सीजन सुंगबा मसुंग सप्लाई तौरिबसिंगना इंडस्ट्री द सिजननबा ऑक्सीजन सप्लाई तौबा केंद्रन था सिगी 12 दगी मतम कक्तने थिंजिनख्रे गृह मंत्री अमित शाह न हाइरी कोविड-19 लांथेंगनाबा हाइबसिना सरकार की ख्वादिगी मांगजिल थाबा थबंगनी अमसुंग भारतता नुमित 42 की मनुंगदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 12 लाख 13 हेना कापतुना अनौब पंदुक अमा यौरे लेबांग असिदा कोविड-19 की लाइसेट अमुगना संदोरगलिबासिगी येंगलगा सेक्सिनबा वाटपगी थवोंगसिंग तोकपिनाबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्सुअल थौरांगसिंग गांगना चटपगा लोइनना सही 95 की मथक्ता लेबा मियोय खुदिंगमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट 3 लामना लेबियु माइमिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तना तरुतनाना थंबियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग लेप्तने हेंगलकपदगी नुमिदांगी कर्फ्यू मतम सांगदोकले स्टेट डिजास्टर की मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन अमसुंग राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार थोप चिरोलमना हाई कर्फ्यू की मतम निमिदांग पुंग 3 तगी अयुक पुंग 5 फाउबा ओइरगनी कर्फ्यू मनुंगदा मीडिया की थबक तौरिबा मियोयसिंग अमसुंग टेलीकॉम सर्विस की कर्मचारी सिंग कोनसिलोय धर्म कर्म की ओइबा थौरमसिंगदा मी 10 दगी हेना पुनबा यादबा अमसुंग मरम लेतना मी पुनबा खुदक्तगी थिंगले कर्म सिल्लिबा मियोयसिंगना यारिबा मखै कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गांगना चलहनगदबनी मरी लेनबा डिप्टी कमिश्नर मसुंग एसपी सिंगना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गांगना चलहनगदबनी हाइबसना कांगलोन असि थुगाइबसिंगदगी फाइन लौगदबनी अमरोमदा इम्फाल की थंगाल बाजार मसुंग पौना बाजार लेरिबा दुकान सिंग नोंगमा कालगा हंगलगनी दुकान सिंगना यारिबा मखै मी क्रिक इनदना बु होनगदबनी पोट लेबा लाकपसिंग यारिबा मखै मास्क उपकदबनी मदुगी ममांगदा मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन सभापति ओइदुना ngarang pangthokiba COVID-19 state consultative committee gi mifamna rajya sida COVID-19 gi case wangkhadakliba asigi matangda kumna khanaki Manipur COVID-19 positive oibegi chang nongmo gi asung wangkhalakli ngarang khwaidagi yamna mi humbudrani thoi COVID-19 positive oiki masi tharga positive oiba apunma masing lising kunma panchatret kunma thoi shure ngarang miyoi taret naba phaduna discharge tauki masi targa discharge tauki ba apunma masing lising kunma foi supna मरफुद्रा सूरे नाब फबगी चांग नसादा मरफुद्रा 3.9 हौजिक एक्टिव केस सनी 55 सूरे राज्य गरांग नुंगथिल पुंग 3 फाउबदा बेनिफिशियरी लाख अमा लिसिंग 3 चामा कोविड-19 की अहानबा डोज की टीका काफकी अनिसुबा डोज की ओइना मियो लिसिंग 53.9 काफखरे मरगस्ते राज्य सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग हेंगलगी बासिगी येंगलगा मंत्री सिंह एमएलए सिंह नमियाम की ओइबा थबक थौरम सिंह याउदनबा मसुंग सरकार की थौरम सिंह यारिबा मखै पांगतोक्तनबा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी न थोकपा चेरोल अमना हाइरि ऑक्सीजन सुंगबा मसुंग सप्लाई तौरिबा सिंगना इंडस्ट्री द सिजननबा ऑक्सीजन सप्लाई तौबा केंद्र न था सिगी 12 दगी हौरगा मखाताबा हुकुम अमा थोक्ट्रि फबा थिंजिनखरे केंद्र की हक्सेल मंत्रालय न हाइ वाफम अदु डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नमरी लेनबा पुनमक पुन्ना कुपना खनरबा मतुंगदा अना लायंगी दम ऑक्सीजन की दरकार लेबे हेंगलगलिबा असिगी येंगलगा इंडस्ट्री की उना सप्लाई तौबद अथिंगबा थिंगनबा वारेप लौखिबने मतम खरगी उन अथिंगबा थंबासतगी फंगलकदौरिबा अहेनबा ऑक्सीजन असिना कोविड-19 ना नारबा मियोइसिंग लायंगबगी सिजनबदा खुदोंचाबा हेंगत हलगने मंत्रालय असिना हाइ अदुमोइनमक अथिंगबा असि इंडस्ट्री मखल मापनदा सप्लाई तौबददी सनरोय मकोइसिंग अदुदी ampoules and virus, pharmaceutical, petroleum refineries, steel plants, nuclear energy facilities, oxygen cylinder manufacturers, wastewater treatment plants, food and water purification and process industries ni haibasing asi thabak lefandanaba tangai fadana oxygen supply tawbu changi केंद्र की हक्सेल मंत्रालय ना चीफ सेक्रेटरी पुनमक्ता हाइबा वाफम असि मपुंग फाना थबक ओंथोकनबा खंगनख्रे हक्सेल मंत्रालय ना हाइरि
Bharat Sarkarna Rajya Pumnamaki Public Health Facilities Singda PSA Oxygen Plant Sam Humpunito Linkhanaba Ayaba Pikre Plant Singasina Medical Oxygen Gi Capacity Metric Ton Sam Yankaimari Hena Hengathalagani Ngasi Twitter da Hagat Powarwala da Mantralo Sinhai Kendrun Ayaba Piraba PSA Cham Humpunito Manungda Kuntra Humdoidi Hanan Linkan Kre Madhya Pradesh da Manga Himachal Pradesh da Mari Chandigarh Gujarat amasung Uttarakhand da ahum Bihar Karnataka amasung Telangana da ani Andhra Pradesh Chhattisgarh Delhi Haryana Kerala Maharashtra Puducherry Punjab amasung Uttar Pradesh da amamam linkhatkre Mantraloy asina hai Rajya singna makoigi health facility singda PSA oxygen plant linkhatpa adu nungaiba phongdokli hanan ayaba pikraba plant cham humpunitho asigi mathakta ayanba plant chama hen ayaba pibinabasu makoina Bharat Sarkar da haijarakle tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Griha Mantri Amit Shah na hairi COVID-19 lanthengna ba haibasina sarkar gi khwaidagi mangjil thaba thabakni TV channel amaga unabada Sri Shah na hai Bharana hauzik fawbagi oina coronavirus laichet asi mai pakna thengnaba ngamli mangna hai me tha horokpudadi hauzik laglib anisba web asisu ningthina thengnaba ngambagi phibam leragani mantri na hai apunba missing gi oina yengbada Bharat naba phabagi chang asi khwaidagi phabasingi manungda ama oire mangna hai COVID-19 laichet ki anisba web asi malemgi lebak pumnamakta hanigi laichetagi saruk ani makhaidagi fawba hena sathi Sarkar na lokaliba thabak singi matang Griha Mantri na hai Kendrana Remdesivir injection mirebakta yonba tingle amasung masigi pothok saruk ahum henga hena bawarep laure Sri Shah na hai mirebakta sabe vaccine sing atuba matamda ayaba bihanabasu sarkar na warep laure Leibak sin bathungna lockdown tawbugi wafam leitri hayaduna Griha Mantri na hai atingba thamna bawarep Rajya masa na lawjabana hena fagani Mamang saida leibak sin bathungna lockdown tawkiba adudagi Kendruna COVID-19 thenganaba tangai fadaba infrastructure pumnamak thamle Kendra Mantri Piyush Goyal na hairi COVID-19 management da Rajya Sarkar singbu mateng pangnaba center na pungkun mari chumna thabak tawri mangna hai oxygen cylinder natraga tanker sing rail gari da honaba warep laure news agency amaga unabada Sri Goyal na hai oxygen express rail gari sing khongjel yangna chenba ngamhanaba amasung Rajya singda matam sana medical oxygen phangba ngamnaba green corridor ama semlagani mangna hai COVID-19 laichet laktingai mamangda lebak asinda ana laying da nongmuda sizinaramba oxygen gi chang asi chaurangna metric ton lising amadagi lising amachani phawani adubu tha sigi 35 dagi di oxygen sinabagi chang asi metric ton lising mari chatret marhudar manga yaure Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited IFCO na Gujarat ki Kalol unit ka pungda cubic meter chani puthokpa ngamba oxygen plant ama linkhalagani amasung Khangau COVID-19 naba hengalagliba asigi yenglaga oxygen gi awat palaiba hospital singda lemna oxygen piragani plan asina medical grade oxygen puthokani amasung nongmada D type cylinder chatret hangani amasung tangai fadrabadi medium B size cylinder chahum su handuna hospital singda lemna pigani hospital singna refill tawnabagi damak makoi masagi cylinder purakadabani Bharat COVID-19 gi mayokta sangsiliba vaccine kapagi thabakta anauba panduk amasu lanthopungamle Malemgi khwadigi sabu vaccine kapagi khongjang asida numit marudani thoigi manungda vaccine dose koti 32 lakh 13 hena kapkhre haksel mantraloy na hai haukiba pung 13 da lebag asida vaccine dose lakh 13 lising marfumari hena kapki lebag sta leramba vaccine kafam center masing su lising nifu mangarom leramba digi lising humpugi mathakta hengatle COVID-19 na narba sing thamnaba phamung ward par Rajya singda mateng pangnaba railways na rail daba lising mari sumna ani COVID-19 care cum isolation facility onthokle daba sing asi Rajya Sarkar singna haijarakpa matungina pigani rail mantri Piyush Goyal na COVID-19 care center onthoklaba Maharashtra gi Nadurwar da leiba rail daba sing adugi photograph khara Twitter da thagalaga ki railways da Maharashtra gi Nadurwar da rail daba marhudra mari COVID Care Center onthokle daba sing asi hospital da mafam leraktraba matungda Rajya Sarkar na siznagani Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa foot taruk lamna na leiba khutsa amadi maimi tarutana na thamba haiba asamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amugana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Manipur da COVID-19 positive oiba masing leptana hengalakpadagi nimidangi curfew matam sangdokle nimit kudingi nimidang pung 8 tagi ayuk pung 5 fawba curfew leiragani Oxygen sungba masung supply tawriba singna industry da sizinanaba oxygen supply tawba Kendra na tha asigi kunithoi dagi matam kaktuna thingjinkhre Griha Mantri Amit Shah na hairi COVID-19 lanthengnaba haibasina sarkar gi khwaidagi mangjil thaba thabakni amasung
भारतता नुमित 42 की मनुंग कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 12 लाख 13 हेना काप्तुन अनौब पंदुक अमा यौरे पाउ लोइजरे।